Igitondo ciza n'abandi umugoroba mwiza mwese muteze amatwi Tuzarutsinda TV ndetse n'Indodo TVN turabasuhuje tubararika mu kutwe bateguriye uyu munsi ku itariki zine z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi bibiri mirongo ine na gatandatu tudatinze turaza kwibanda mu bice by'indondo byongeye kwadukamo imirwano ikomeye ku munsi wa none. Ayo niyo makuru tugenda tugarukaho tubabwira ico igisirikare ca FARDC kibivuga ku bitero bakomeje kugenda bagaba ku baturage baherereye i Murenge. Rero tudatinze reka duhere ku mirwano yongeye kwaduka ku munsi wa none, imirwano yongeye kubura kuko amakuru yizewe aturuka i Murenge yemeza yuko ku munsi wa none hongeye kuzukira imirwano ikomeye mu bice by'indondo. Ku munsi w'ejo twababwiye yuko hiriwe imirwano ikomeye FARDC ndetse ibasha kugira imbaraga yari kuri Gongo hejuru mu Irango itibuka mu muhana wo kuri Gongo nyirizina irakuka hakurya irara ahantu bita kwa Nzamwita, aho ngaho niho hahereye urugamba rw'uyu munsi mu gitondo kugeza kuri ubu ngubu intambara iracarimo ikomeye n'abaturage benshi bakomeje kugenda bahunga bava mu byabo berekeza mu yindi mihana itandukanye. Abaturage b'indondo bakomeje kugenda birukanwa n'ubundi na leta ya Kinshasa bakomeza kugenda basheringaho ibisasu biremereye niko bakomeza kugenda bava mu byabo. Rero ku munsi wa none mu by'ukuri hari intambara ikomeye iri kubera mu bice by'indondo, ni ukuvuga yuko Minembwe kuri ubu ngubu iratekanye iratuje usibye drone zikomeza kugenda zirasa. Igitero giherutse kuhagabwa co ku butaka cabaye ku itariki 31 ariko kugeza kuri ubu ngubu ni ukuvuga yuko haracatekanye nta bindi bitero byo ku butaka, ariko ibice by'indondo nibyo byaseye kandi kubamo umutekano muke, nibyo byaseye kandi kubamo intambara zikomeye nyuma y'aho ubutegetsi bwa Kinshasa na Gitega bananiye Minembwe bakongera imbaraga nyinshi mu bice by'indondo kuko ubu nyine indondo niyo irimo urugamba rutoroshe. Rero nyuma yo kubona yuko Minembwe itabahiriye, nyuma yo kugaragaza iminsi myinshi bagambiriye kuyifata, bagambiriye kwirukana abaturage no kubasenya, bahisemo gukoresha za drone nabyo babona nta musaruro byabitanga. Ariko kuri ubu ngubu imbaraga nyinshi bazongereye mu bice by'indondo muri uwo mugambi wo gukomeza kwirukana abaturage no gukomeza kubasenya no gukomeza kubabuza umutekano n'uburenganzira bwabo nk'abanyekongo, kuko leta ya Kinshasa na leta ya Gitega imigambi iri hariya ni ugukomeza kubuza umutekano, gukomeza gusenya abanyamurenge no kubakura mu byabo no kubica, kuko ntibyumvikana kuvuga ngo leta zirenze zitatu zose zahagurukanye umugambi umwe wo kurwanya ubwoko bumwe bwirwanaho bugwanira kubaho bugwanira uburenganzira bwabo bimwe n'ubundi butegetsi bwa Kinshasa. Ariko leta ya Kinshasa iragwana igihe kirekire ibona ko itabishoboye ihitamo kwiyambaza andi maleta menshi ayishigikiye kugira ngo bakomeze bice ubwoko bumwe buri minorite butuye umurenge bubeshejweho ubuhinzi n'ubworozi. Ibyo borora nabyo batangira kugenda babyica kugira ngo babace intege zo kubakura muri gakondo yabo. Ariko uko byagenda kose Minembwe iranyira ntibazayifata. Minembwe yamaze kubananira kuri ubu ngubu bumva yuko bagerageza indondo n'abakareba uko bayifata, ariko indondo nayo iranyira ntabwo bazayifata. Hari abasore b'Umurenge, hari Imana y'Umurenge ikomeza kugenda yerekana umunsi ku wundi. Rero uko niko bimeze nuko mu bice by'indondo byongeye kubyukiramo imirwano ikomeye. Rero reka dukomeze n'andi makuru nk'uko twari tubabwiye, leta ya Kinshasa leta ya Gitega bafite umugambi ukomeye ko barategura ibitero bya simusiga byo kwigarura Minembwe nyuma y'uko bagaragaje iminsi myinshi ariko Minembwe ntiyaza kubahira, haza gutakara ingabo nyinshi zo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, abarundi FDL Wazalendo, rero bikabaca nk'intege. Rero ku munsi wano ko baragaragaza indondo ngo barebe yuko hari umusaruro bakuramo, barebe yuko bayifata, ariko nabo ntibazayifata. Ariko kandi hari ibindi bitero biri gupangwa, bari bateganya yuko babanza kugaba ibitero biremereye ku ndondo, babanze base nk'abaciye twirwaniho imbaraga baciye mu bice byinshi bitandukanye, hanyuma noneho baza gutegura ikindi gitero ca simusiga kigambiriye gufata Minembwe. Niyo makuru yizewe nuko leta ya Kinshasa leta ya Gitega bari gutegura igitero ca simusiga kuri Minembwe, nubwo ku munsi wa none baba bagwana ku ndondo ariko Minembwe hatuje. Ariko amakuru yizewe nuko hahategurirwa igitero kiremereye co kuhafata gitegurwa na leta ya Kinshasa na leta ya Gitega. Ari amakuru aturuka mu butasi mu gisirikare ca FARDC avuga yuko bari gutegura ibitero biremereye bya simusiga bigambiriye gufata Minembwe. Ariko ibyo bitero byose n'imigambi yose akomeza kugenda bacurana hamwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa na Gitega muzi ko intacu bazageraho. Imana irahari kandi izakomeza kugenda yiyerekana. Uko niko byifashe ku munsi wa none ko baragwana ku ndondo habyuka imirwano ikomeye. Ku rundi ruhande leta ya Kinshasa leta ya Gitega ko barategura ibindi bitero bigambiriye gufata Minembwe, tukibaza ico leta ya Gitega yabonye muri Minembwe kitari Igitega bakeneye cyane tukakibura, kuko Minembwe ntaco mbona leta ya Gitega ihakurikiye cyane, usibye gusa ikintu kimwe ihakurikiye no kwica abaturage b'inzirakarengane no kwica abatutsi. Ariko ica abarundi kimwe bagomba kumenya nuko iyi ntambara badushoyeho, intambara akomeje kugenda bashora ku baturage, akomeje kugenda bica abaturage b'inzirakarengane, uzukuri ntabwo bizagarukira ahangaha gusa. Barabikora, ariko ibi nibyo intambara bakora bizabagaruka no mu myaka iri imbere, kuko Minembwe ntabwo iri mu Burundi. Abarundi baje mu Minembwe kugira ngo bice gusa abaturage bakora n'ibyaha by'intambara, ama violence, ibyo byaha byose bakomeza kugenda bakorera abaturage.
Bizatinda ariko ibizaba by'intambara bizahora byibukwa amateka. Leta ya Gitega yaje gufasha leta ya Kinshasa, umugambi wo gukomeza gufatikanya n'ubutegetsi bwa Kinshasa gukomeza gukorera amabi Abanyekongo leta ya Kinshasa idakunze. Kuko leta ya Kinshasa yari imaze iminsi myinshi igaragaza kwica abaturage, yari imaze iminsi myinshi igaragaza gusenya Abanyamulenge no gukubitira mu gihe bagwanaga n'Abamayimayi. Abamayimayi bamara kurwana na Twirwaneho bakarasa Twirwaneho inyuma. Rero babona yuko ibyo byose batabishoboye, Twirwaneho nayo ikomeza kugenda yirwanaho isubiza inyuma n'ibitero bya leta ya Kinshasa byaje kubagabaho. Bahitamo kwiyambaza igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi naco kiza hariya kugira ngo gikomeze gifashe ubutegetsi bwa Kinshasa gukomeza gukora amabi bayakorera n'ubundi Abanyekongo. Rero ibyo byaba by'intambara byahoze bikorwa na leta ya Kinshasa. Leta y'u Burundi nayo ikinjiramo kugira ngo ifashe leta ya Kinshasa gukora ibyaha by'intambara babikora Abanyekongo babaziza uko basa. Ibyo byaha mu by'ukuri uko byagenda kose bizatinda ariko leta ya Gitega nayo izabiryozwa. Rero akarere kakaba kabyukiyemo intambara mu bice by'Indondo. Kuri ubu ngubu abaturage benshi kubera bakomeza kugenda bava mu byabo berekeza mu bice byinshi bitandukanye, ariko kandi turizera yuko Imana iza kwitamura, Imana iza kwigaragaza, uyu mwanzi akaza gusubizwa inyuma. Rero mwakoze kubana natwe, muri kumwe n'umunyamakuru ugenda ubategurira amakuru 5 kuri 5, mukora subscribe kugira ngo ntimukaza mucikwa n'amakuru tubategurira umunsi ku wundi.